Yang Punapu, Saratchandra Sharma, Impact News ki Manung Taram Noxing. I say Manung topic say NRC a solution for Manipur. Have the Madam Dimase, Pongdor Pudi Honorable Chief Minister Pongdo Puripuni, NRC, Leragadi, NRC, Tangai Padanaku, who must say updation to Waduga, Masiki Pium say Torogadi, must say I the benefit when you have any Kanabum, the somewhere period have Kanagadur exactly Karaikano, NRC, Shina, Karigumba updation to Ropa 1951 gi. Census ki hek thangana Assam da NRC ki karigi matang singsi lakiba aduga kanagumba experts have say NRC say not only for Assam state khudimaki lewe state khudimaki lebam to state khudimaki tambada masi thodona mang boleti habane adubo Manipur context lakpakan hojik le si cape ki ore khiba phibam sing aduga cape te khitang mangjong na Manipur people's bill gi karigi matang leikiba aduga hairiba immigration akhoi gi illegal migrants ki matang ama foreigner singai sangpama aduga karimkanda apik state singsina India gi acho state singtagi thomjalakpagi mipai chabama NRC sina tasing target to do sikrai dono Manipur ma sikrai bu kana dori karimkanda live wahangdi NRC updation se documents khara base toroga doini madwagi documents sing do akhoi da kyam ready lere aduga tauba updation tauba se masi oithokadra haibi wahang bu lakador me karim nei neragati maswai de kumna khana jabge tanjani loin langin bir ge sangde ai yer thang thang phambiri se Yumnamcha Dilipkumar Convenor JCILPS ne ai tamo Diliput yanam da taram noksari adu tamo Dilip oi de langin bir se Dr. Dhanabir Laishram social scientist ne ai tamo Dhanabir su taram noksari adu yer thang thang phami najari se Hareshwar Goswami Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ne tamo Hareshwar Goswami su taram noksari yanan se tamo dhana ganoda Dilip tamo Dilip tan laksaptai tamo kep ki shorkra hondo khiba Raja Sawara table torom taba duga adjourn to khiba sine dai khogi adjourn to khiba adu husik lai singarang se honorable chief minister na ana basing karigi phibam sing ana bamin sok padune sok padi karam kanda protester ga police ka security force stand up there during the protester adugumba kep ki adusu adu da sok khiba sing hang basatpa media onuba kanda Manipur so NRC tangai fadana updation ama lakpa aduga karigumba mase updation torogadi benefit haiti kana opini habni mangja badilai ti habi film ni damo yan hana damo JCILPS Manipur people bill gi matangi karigi su post tor lakpirim ni tangai fadradi khoi su ILP chan lo habi film duni hoji kep ama mang ta targa nantho sakhidangai ni damo NRC updation kamai ubi tasangna benefit pi ni habu wapom singi tamo yabining bra kanai bu opinion thambining ta NRCC National Register of Citizen haibasi अखोगी इंडिया की स्टेट पुनमक्त थमगदबनी हाइदना 1951 दगे हाइरिबा सी स्टेट पुनमक की प्रिपेयर तौदन थमग्रबन है मसिगी थमग्रिबा रेकॉर्ड असि मतम खरदी मणिपुर गवर्नमेंट दसु हाइरिबसी फंगमी हाइ अदुबु अखोना थिगचब NRCC असागी कनोना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना पैसलकपदगी स्टेट गवर्नमेंट की कस्टडी द लेबम थोक्त्रे हाइदना NRCC MIC न पुरगा मखोगी सेंट्रल MIC की द थमगिबा अदुना मरम मोइदना हौजी ममांगी अखोइना JCILPS ना इनर लाइन परमिट की अमसुंग मसिगी इहोसिगा मरी लेना NRC अपडेट तबियु इन हाइबा मतमदा कनो तवम द रिकॉर्ड से थीबा मतमदा नेशनल अखोगी स्टेट आर्काइव्स दा अदगी स्टेट लाइब्रेरी दा सेक्रेटरीट की ओबा रिकॉर्ड करीदा थीबा फंगदी हाइदना लेखिबा लै अदुबु हाइरिबा NRCC दि लेफम थोई अदुगा थोइबसी कमाइन तौगेदा इंडिया गवर्नमेंट ना मसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ना थंबनिना मसी अतोप लेमेन ना अमसुंग अतोप कनो सिंगना खंगुबा उरुबा हंगुबा यादव फिल्म लेखिबनी अदुना मसी याम समना हाइरगदी NRCC तंगाई फदन तौदबा याद्रबा update or masi preparation nama masi tangai phadana tawhum thobaneba masida leidoji national register of citizen hamina all citizen bona fide citizen punamak se hariba register sida maintain tawroga madu akhona tajabada su madu handwriting da kano tawga thamamba dum record ne na hai adu hairibasi prepare tawnanabagi damukta taksin ma matamda state government na initiative lobiragadi state government na khogi kano home department gi mioi sing deputation थारगा दिल्ली की MIC द थीबम तम सोइदना फंगगदी मसी प्रिपरेशन तौरगा थमगदी मणिपुर गो न तंगाई फदना संगदब याद्रबम सुग याम कानब डॉक्यूमेंट म सोइदना ओइगनी हाबिसिनी थैंक यू तामो हरेश्वर गोस्वामी कमाई थमिंगे मरोन ऑपोजिशन कमाई यंगबी सोइसे करिम कांदा इंगसा हाइजेबुदुनी केप कुबदी खनब नचते मणिपुर दगी इंखलक मणिपुर दगी लेरक इरांग सिंग से सही अमनी अहुम स्वाइदा सुम बिजरकांदा ILP
adagi ILP mang natrashu Manipur people bills protect to bugamba adagi KEP ki karigi citizenship amendment bill ki karigi matang ki sum sairang na basum khara khara dingarang nan sida kok bidang ngairi koklok pa kan sida NRC ki puthorok pase samoya tamo su swai tamo deli budi thambire madu NRC updation aduga NRC ki matang se not only in Assam mase top state sing sum thok tani tamo deli khoktana te civil society organization ki NGO ki lusungba to nations ki haibai tamo mase tangai phadana lebam to kunen haibi simnation phaubi riba ngasai NRC se updation to kana Manipur su benefit laini na phaubi riba se isam jam tamo dum ya biling bra natragana congress oibanina opposition jam chong lebibina samwa krai doma election nak panina Raja ki kitang kahitare damo achai ki kahitare yaning ba swaida kitang attract tong bad mai ubino kamai ubige sini tamo matang matam dugi wani da okay matang matam dugi wani de timing se still question to have ne kep ki yam kanna huji kep ki issue si loy dream ne da hodi ordinance na tholpo yawagi possibility si su wang na leim ne aduga sigi si mathang da amuk mathang gi election da kaigumba makoina haibadi BJP naga haigalaga di amuksu puthorpo yabagi manamdi bharat ki honorable president magna signal pigram ni na ko adugi possibility su leingi marak sida ngasagi NRC Manipur People's Bill 2018 pramani sigase yamna interesting oiba yam yemgu nungai bam de kaino da ngasai KEP 2016 ki matang sida Manipur People Bill gi se machi gi I dana khotana masi PBU gan tormeba asuk kuiba ngahan pass to gi bada ara tha gi badagi assembly da pass to badagi tuminna tummaga koi freeze da thang gi dawna leiraba pot amneba ko ado hojik ting hangai di marak si di amuk khanging hingalakpa aduga people na nirum pam na bani akoi na hai di KEP ki issue si divert tawnaba nataga namdanaba tawbiganu tawhum thokpa Manipur People Bill 2018 do matam chana athu matam da pass tawbi hai bani koi haijari chidi timing du cha di haiba aduga atopa man NRC ki position mamang dagi hongna NRC si dum hana dagi dum darkar leidana dum leirabane ba leiribe position hojikta ngarang da hojikki KEP ki position loidringai hojik loidribane ba sidai da NRC thaklong tokthorok pose akoina opposition amoina haigadra kari haigadage si akoi leiribe issue mayam je divert tawna ba somna kanda mu NRC do mu mayam onjan khina ba changjen khina ba somna kan gi pot se thanam na ba gi pot se masai da adwaina lowi fil tawjai adu NRC hogdokpa NRC chanaba Manipur People Bill chanaba gai hidi adum welcome tawi amasung yajaningi loina na haijaning ba mana NRC chanaba bisa arai banate ai samak SDO so oijarami adu oirama matam da sigi potse matam gi matungina issue mayam ama lapka foreigners ki kari gi potse da haifet NRC gi natraga su 1951 da legiba sigumba kano si restar si leibraga na thibada thiyo phangi de haijariba leramba yai ko ngasai classified document ni na India government ki da leramba yai amada leramba yai adu at the same time ani subada haibasi census department so ichalaga hange sigi potsi leibra kamain to buno khotpa nona adu yamna official loiba kano mang natraga su makoina su hujujib ki oina di traceable oide haijana hairo podam neba adu wede huji kaidoge da NRC ama puthor ka dui potse NRC si objective si kai no madu hana da clear over da kale ba kai dong no puthor ka dui NRC no mitop khandok na puthor ka dui bra natraga non Manipuri people haibidi Manipur People Bill ga mari leina ba non Manipuri people haibidi Manipuri people nataba atai India gi changakpa singdu oina ba puthor ka dui bra animaki oiga dui bra haibana singba clear intention nam da kale ba asam da sanai ba NRC la issue maru oina asam accord ka mari leina ba अखोई DC की NRC से करी का मरी लेने का तो वो NRC नो न तक इसम जमना डॉक्यूमेंट में यामा मरे कोर्ट में यामा थम्बना फई सुम थमो से हाइवे गिरा कईदों ना वो नो हाइवे की इंटेंशन दो अदु मसी यामना दरकार ले मसीना ngasai KEP amasung Manipur people ai loisan jage second no tangare mansina KEP amasung akoi Manipur People Bill se na thaina ba haibadi mase pak loiroi do yang kuina sangba Assam the work the Honorable Supreme Court daga intervene to ragan the post single kuwa neba yam lengthy process neba ada Manipur People Bill si yaw de yaroi aduga nga KEP 16 de si yaw de yaroi gaina som de thaido ga thamraga na thaina bagi adu matektis amara haibase singna da ngamde Congress si mai de thambiri se yam nungai je tamo Hareshwar Dhanabi maro na kitang neutral campaign man ni tamo pamaka do shun tamo civil society organization sima hoji JCILPS sima yang na public ki sentiment khangna maswai da law da swai da sarkar na kari khan ki ba khan da ba kai lei phote tamo sang adi yam sang ba kaino hai tai protest ka koi gi kaino hai tai kholau pi ba hai tai
कांग्रेस की सिमा करिम कांदा कांग्रेस ना कई दबा अदुगा दुनतबदा इलेक्शन पॉलिटिकल माइलेज है बताई तामो करिम इलेक्शन नकपने ना खरदे दुम बीजेपी ना तोगोजे फन फबोरसु अदुम खरदे दुम गांग दो लेरमने सम दाय माया बिदोय आई उजबन तब बताओ न्यूट्रल कमेंट होना खितंग खितंग तो सोफन होइबा खितंग तो पॉलिटिकली करिगी लेरिबो फिल्म सिंसे खरा सो खरा मयाई समन बाय ताय तामो एनआरसी तामोन हंगबिरी तामो दिल ना हाइबिबना एनआरसी से याम मथुक ताय मसी वेलकम तोगी हाइबि वारी दुनी ओपोजिशन हंगे एनआरसी पुथोरिबा एनआरसी की इशू पुखल ऐसे टाइमिंग से नाव केक की करिगी लोहिरिंग एनआरसी से खितंग केक की करिगी सागत खिबा वा खिबा मिंगोन निक निक लाउखिबा कनो सिंदो खितंग सट लाउना अखोगी इंधन बा यानबगी टेक्टि सम सुमाली हाइबे एरिया में फाउदब दिनते तवैदी तवो फै अदु टाइमिंग से कन्ना हंगी एंड प्लस एनआरसी अपडेशन सिना टारगेट तवगोर सि बेसिकली यामना स्पेसिफिकली कराइदनो सिने बेसम हम हंगी से तम कमाइन खुबिंगे सिन तम Sarat masi sum pangang bagi na taba. Yang kupsan na yang mula gadi ko. Houzik lagi ba India ki magi policy program adagi magi state ki intervention my context si yang mula din. Ako ki angang si cingdana ba polio kapa ka am pose special power ek na nomay kapa hard kum nida. Polio bodi kapa ba cingdana ba ko. Pakang ka phara. Soinai dana ba niya na yam ti section bira ba. Section bira ba. How badai ti. Adu MA ka. Saufal laga. MA ka dola thabak ka phara ka da ko. But naga suru ka hard patu kum jani da. Aidi phana. Hard pa bang na trasu soinai hala lamaga. Phana amna lesu houzik su KFC thola di Assam court adagi nangi NRC je kaim kana dri jine ba. Aduna adugu madu yeng jara kanda aina neutral oina ngang ba kanda mai reality am di leidana ko. Adu thamjara matung da aina laksari sing sai khoi jadilim takpi bedongna phabagi budi kari gi pharo doino maram di keno da NRC je kaim na te ba genuine Indian citizenship khandok pone ara genuine Indian citizenship khandok pai jida kayam yam na khoi Manipur da foreigners lai now the question is ko ada khoi da sagi Manipur protection bill ga na khoi lai ju taseng budi foreigners gi na te outsiders gi ni na tra aduna adugi akoi the problem lai jidi Assam ko khenar ji Assam na foreigners the problem lai ba akoi in outsiders the problem lai ba foreigners du yaw da budi na te adubu houzik lai badi ngasai gi luri se purpose of NRC ade my background adegi guideline adegi horen updated ki beginning of the updated process so as the methodology ga sinar pasida document khara changkani dana Yes. sigi document se kyam maru ege da Assam ki case adi tram ane bhai se moina kaktharaga Supreme Court naga pire si 1951 ki census report ta leiba national akhoi gi registration ki citizenship se sigi jide akhoi da budi classified document na confidential na thibudi khangdre pura mangam masu yar jani adu yam maru we adu dagi yang kadoi ne bako adu ma number 1 changa doi ni ko documents number 2 da akhoi gi 1971 gi pre vote magi vote thadagi bagi list tu yang kadoi ne ba mo Assam na to ja adu mang ne ba adu da akhoi is the level foreigner me ham jai khan ba voter list pai do the lem do man de akhoi voting card se pai da bam ta lem do man de ba ko adagi mathang da akhoi gi refugee le gan na my registration certificate refugee le ni aduga citizenship certificate se soidram pai ni natra adu yam lu rational card su le ni ration card to adu masi di ration card to mo supporting documents me am piri ko adu madu me am the base toraga akhoi gi updated tor ka doi ne ba da updated to boy process si kayamu phajana magi matam changna tor ka doi no da methodology me am ji loi torga magi tasengba akhoi gi legacy loan ya data ma publication tor ka doi ni aduga madugi recipient applicants process si distribute to doi ni ade verification amuk to doi ni ko ade verification to lor kan da yarabra na ahan bagi first part ma phongani konang da my final complete part ma phongani adu lor matam da amu akhoi gi yaning bra yaning da bra claim to hong ning bana kanano ade masi magi objection kanana to ningi ga torga yam sangba process amagi matungina sathara kadaba pot amane ba ada Manipur context ta akhoi gi lengak pasingi ko there is not the BJP wana te in thamjari je lengak pasing da akhoi determination je farm determination ji yamna akhoi da leitaba dong toy aduna masidi yam chawba determination amaga loena tawge na khalaga di tawni aduga Assam gi ju Supreme Court na monitor torum jagadi Supreme Court na deadline pirakpa
adai Supreme Court na magi essential document du kaktarak pa adagi chap chaba masing pirak pa adu orsu house ta ga vigorously naina ba admai tor kan da lakhiba pot ne adugi potu Manipur da khoina tawraji haidi yam layani kaino da direct Assam ki carbon copy je khoina lowraga hold this methodology hold this work ki magi process adagi style of working loi to yare ko haibdi sigi service yam live na teba my verification process ka yam live na teba masida ga moi sina ga university da kai de college ki senior waza ke loi senior ga akang na ma tamam da loi sali ne ba akhoi ju dumaina tasengna with farm determination to biraga di hojiki cap lak adi khangdre ko cap si lak hidraga di mapan gi ato ato pa sang mo khot pa yamna problem le ka ne na hojikti akhoi na worry ji outsiders gi matak da khoi foreigners ki mukhara wa ba hora bane ba adu taseng ba foreigners ki yenguraga di hoji phawba de khoi da problem di leitri na khale ba outsiders leiraga su yam pik pani adu karim ko anda matam ki hokpa adu ga tungda lakada busingda swai su leira leoi haidi yar dori ne aduna karim ko anda filter to ngam da screen to ngam na ba adu ka tulama system ma le ho voice di yam mathok tai hebri karim ko anda Assam ki ta sengbadi hujik ta updation kari ka to wone adu ta sengna masaki demand sem sabdi congress na paling di haugi hau khrab ni sam na ra kanda akho shu swai da demand to musum yabdi yabjani tawo timing budi hangba ke ki kari ge chakhui na ai horen lakse ge tawo pakhum phumno sem sabyo tawo de lip maroina hujik se ai thamjo wafam du ne maroina hujik si tawon di ngai sai first round to haibi ram ni e khoi su mathok te mase hujik yam mathok ta su mathok ta khu matam su lakani haibi ge area du ni karim ko anda sahi hujikti mathok di ta da mitadi utaba tara kun gi matung da mit yam urak su yari pone aduga yes foreigner gi issue lakanda di asai gi immigration of illegal migrants ki choice ni yam kana NRC na target to dor je dama aduna ekoi su samoi kara droma Bangladesh to direct border to min of dinate adu Myanmar loinari sam na kanda soi gari gi tung aduga karim kanda landing na first land force na Assam daga tawrasu skater di dum tawsalakpa so the NRC updation tamo kare maru no dilai si tamo methodology adu kari gumba some authentic oiba documents khara da base to gurimni masai gi dawo 1951 gi kari gi census ki hek matung gi kari gi adai gi record yeng bakanda classified ni haraga taseng lor podu leidi leirib jala sungai letane phukhaw sum hamba hai sanchal lagu do kainom yawrin su mo leibe phim du oidorira adu ai kari gi tamo some synthetic authentic over documents khara leiba mathau tabado Manipur gi leidoribra natragana semba yadoribra karim ko anda NRC updation ka samda tawkhramina some copy khari dum to yani methodology gi hari haibani tamo kari phaupi ke tasengna base oidoriba documents khara madugi wafam duda asai ge kanone akoi ge Assam da tawkhibatugi methodology lawraga madu apply tawraga de yamna akhoi de yamna handy oigani aduga speedy laigani haibani madu yam chumi adagi ngasai gi sei sida akhoi gi oja Hareshwar na haigibado yam chumbalai ngasai kaino da yam matang sadana puthorok base akhoi de ju thokhrabani thokhribasi kaino da handaki kano si matang se CB gi matang se CB gi kan khalaktri gi mamang se da akhoi na JCILPS ki maigai gi memorandum je several memorandum pireba state government da hanagi Manipur People Bill 2018 si SNPB nabagi damakta akhoi high power committee ma semaga state level gi state ki government ga akhoi JCILPS ka masigi stakeholders sing si tor chasi na yam toina haiba aungtang phaminarga wari sase se thawa sar sungda ta khidraba aduga di ngasai gi kano da pass tawkhra se lok sabha na sigi CAB je hek pass tawkhibagi nongan ba se da Delhi dagi hek halakpada yam har horo ko ACM na akhoi chachira chakum jirai khanarga chatpa matam je ta di ta thokra se chatpa matam jina itha thajadana Manipur People Bill 2018 do madu SN athu da pigadam ne akhoi taksan jarame hai adagi ani shubada ngasai hojigi NRC si sana nambagi wafam se bharbeli wari sarame na tammeba ada aida haibani asuk ku bi se koina unaraga masi wafam se amtang nei na se na haibada di pura kauthok pi gram na ngasi kaubi rai sibo kari go eram no ina tawduna phagi tak tawgiye bako adumna ngasai gi akhoi su sigi wafam si matam khara khoin drop tawri NRC ne am kanna lauram basi matam khara drop tawsi kaino da NRC su dungare Manipur People Bill 2018 ju punamak si karingum da CAB 2016 ji la agati maume ai chami masuna maram oidana akhoi gi oibai hena sathi ba yengna badu hana thengna ba su mi haina khalla kanda khoi masi paikhatabane ba aduna
matang state government gi either Congress ki government or you BJP government or you state government from time to time when hex in a diverting techniques masi always in a ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯤꯠ ꯌꯧꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯏꯐꯔꯠꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯋꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯔꯦꯁꯋꯔ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ CABꯅ ꯃꯩ ꯍꯧꯗꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯂꯛꯁꯤꯗ NRC ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯔꯤꯂꯤꯐꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯟꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯖꯔꯒ NRCꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ 1980ꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯁꯨ ꯕꯦꯁꯤꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 NRC ꯄꯜꯂꯦꯕ NRC of India habise aduna National Register of Citizens ne number 2 Village Directory 1951 number 3 Voter List 1948 number 4 Census Report 1951 hairiba document mari se sigi basis ta hairiba foreigner se khandokadabane na yanakhiba matamduda yaribasi ahanbagidana kanoni akogi kanoga tawkhibani governor ga inagibani adagi 1994 gi sidajina amu kanogi Dorendro gi government legenda arke Dorendro ga amu haiduri farm tawbani aduda su basis of documents hai hujik haiba NRC village directory 1951 adu voter list 1948 census report 1951 si sumpal lebako 100 ki The Manipur People Bill 2018 si pass from the Tanja Koin Hariba basis Humse, Masigi record Mari si the base, Daurakanda, Hariba Kogi, domestic migrants in the Kando Obasu, foreigner Kando Obasu, Masigi basis, the Masida Yaw the Bakadi, either NRC Pangayare or village director the Pangayare, beach the bottle is a Pangasuyare, census report Pangasuyare have no only other Labak Thidan Matugi Kanokara some clerical mistake Higadra or do Piho the Bakama Piho the bagi tawduna anti tribal bill ne namon sagat ki badagi mamangi kano idum 2015 gi duma drop tawkiba aduga 2018 gi sidu akoina same thing masi piba matam sida state government kan heda yet kharo masi tawru taradi document se phangoi haidana akoina document se phangani se moina phangde harbo voter list 1948 se lei 1940 की voter list से कोई तो ले आवा अदो यम voluminous होए अदोगा हारी बदो कितंग detail होए बदी वाट करनी मरम दी कहीं होता से खुदा मोना हारा बदा MK प्रियो बता है जी संख्या प्रियो बता किसे यावी सिर्फ कोनुंग सना कोनुंग दरुम यावी अदगी कना गुम्बसिंग ना किसाम थोंग याव बसे PWD की employees सिंग सु PWD नम याव water supply से water supply department दरुम इबा electricity department से इबा अदो नदी somewhat कनो तो बखर दे लेरम गनी मतलब overlapping तो बगुम्बा repeated तो बगुम्बा करूँगा लेरम गनी को अदो वरकसु हारी बा voter list 1940 ऐसे लेयबा लेयबा अदगी अखोई census report से लेयबा अदो इदी मसीद कितंग वागने ना हाई किसे NRC की मतंग सिनेबा NRC की मतंग सी असम ने तौरी बनी ना तो 1980 दगी हाइबे डॉक्यूमेंट सी लेयना कनो सी की बेसिस टाइप जी गवर्नर मसान यारम मिमनी माने साइन तो वाहे बसी मा सोइद्रम की सेंट्रल गवर्नमेंट दा मागे कनो हंगम गनी मधुगी सोइद्रम की मधुगी वेरीफाई तौरंगने हाइजरिबा अदुमाइना लेबसी अदुगा हंदकी से लाइबक थीबदी टू मणिपुर पीपल बिल 2018 ददी हाइरिबा कनो डॉक्यूमेंट मरी सिगी बेसिस ता कनो खंदोपा हाइबसी हापखिद्रेबा अदुना अखोइन पंजनिंगिबदी हाइरिबा डॉक्यूमेंट सिंगसे सोइदना फंगनी मेथोडोलॉजी दो असम दगी बोरो तौरसी then document sing do akhoi sir prepare tawrasi phangdaba sing do akhoi myam thiminarasi aduga akhoi gi akhangai sing research scholar sing na haibadi if government authorize tawbiraba any research scholar amada akhoi gi census ki oiro population studies gi oiro tawbiraga di akhoi MIC dagi soidu pujarake hai okay aduna soidna phangani tawbada time consuming oibani khadi wani ya phung leba ki sasat melaga thiba tholaka do potudi oreroi matam chadi haibadum di chumme matam chadi haibadum di area dum di chumme adu karim kanda manipur people bill gi kari matang dri adwai gi NRC dri tangai badana mathodi tarakadoro adwai gi poto hangu kanda dri swai kitang drop tok tho masi swai se leitabasu thibrasu waga dabai khara area di phongtok tobdi nate adu hujik lai question di NRC तो कोई NRC अपडेशन है तो NRC से implementation तो बुकांडा स्टेट तब से काना नहीं आए बगी एरिया तुम तो यम सुम्मे but NRC अपडेट तो बगी बेस हम दिले दुनी तामो मेथोडोलॉजी तामो असम दे पूर्व दुनम नेबा आई की लेबम तो पा खरे ले कोई मसल खरे ले जबम तो इम नेबा मसल तो लेक त्रती हाई बने बा अदगी अब तक बन जाओगे अखोई की से वाली से
सेंसस रिपोर्ट है हजिकती रिलीजन को रिलीजन की बेसिस लिंग्विस्टिक की बेसिस पुथोएब कम्युनिटी वाइज की इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी मखा कखरेब अदुना रिलीजन है तारदी अखोई लेजरीब मिते अखोईसी कनोदुगा हिंदू निंगबा असोंगे बेंगोली मुस्लिम दुगसो अखोई हिंदू नि चप मानय अदगी आदा कनोदगी मपानदगी लाइब हिंदू जिंगदुगा अखोई मणिपुरी हिंदूगा कछु खेनम लेते हाइजैबा अदुदी रिलीजन की बेसिस ता सेंसस रिपोर्ट तो यारोय हाइदना अखोई नमु करी क्लेम तौगेन हाइबदा मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन अमा सेमगदबनी सेंसस रिपोर्ट नमदु डिटेल पीबा ngamdre अदगी अखोगी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट गे सेमीबा सेंसस रिपोर्ट सिदसु इकोनॉमिक सेंसस सिनसु हाइरिबदो कनो तो फुलफिल तौबा ngamde अदु अरगदी मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन अमा सेमगा मधु सेमकांदा मधुगी रेकॉर्ड फजना एनआरसी दा याम चाउन मतेंग ओइदोनी एनआरसी सी मधुसु बेसिस ओइदोनी अद मनपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन जी स्टेट खुदिंग की लेखरे मिगदी याम ngana लेखरे अखोगी सेम दे सेम ओइना हाइबसे हंदक सिदा याम थवा याउना अदुमसने मनपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सेमनी हाइदना कैबिनेट ना डिसीजन लवी रही अदु अखोगी दी अदुम वेलकम तवी मरम दी कने मतम चाना मियाम ना पामिंगै दु तौबिद्रगसु हौजिक सीएबी 2016 जी लाखबदगी सिगी इरांग सिगी डाइवर्ट तौनबनी खंगदे अमनी खंगदे अखो लाउदी लौथोकपिरेबा कैबिनेट ना लौरेबा CAB si kitang amu nathayraga thamakanda CAB gi amang atong adwai dugi amang sing dumang ne na praja sing sino khanbani CAB gi amang tong leijarangone tawdu CAB na kana basi kai noara kanda CAB puthoroi kana basi the whole notice ama united ohele aduga karim kanda ai khoi na di matam tamu haibi da aina demand tawna taba civil society organization ki adagi matam kai mang de hanjan hanjan hai lakh do tabiram da CAB na maram ora kanda khara mangphau nan ba area admi abhaba yam dar su khara abhaba area khari chok tamu hero so lak chabu sei break matung lak se sem thar le tamu haibi ni mu yam le ramni tamu tawu ngak tung ngai bi tamu break ki matung na impact news gi man honi yeng bi ba punam ke pham da thuna putuna lak se impact news mi yeng ta duna lebio ब्रेक की मतुंग ये मेरी बपुन मपु अमुक ताम नोक्सरी तामो हरे सो सप्लीमेंट तौब याब तौबि यारनी सेकेंड हुजिक सी ब्रेक की मतुंग तामो मदुम जाम फंगो जुनी तामो अदुगा मेन होय टाइमिंग की दुमदी क्वेश्चन दुमदी तामो खक्तन ते लोइन पाउबिरे अदुई दुमा आइन सुम खनबदा ngasai congress masi opposition mo pangang ni gaini hairo su tamo sorokadoi aduga chansu chanorodoini adu kitang chana ba question tang thamjage sini tamo Assam gi congress in charge in tamo sam na ngasi manipur da maru honorable cm na nrc gi kari gi implementation update gi matang nak pakanda masi benefit oini state ki oni haiba kan sai da mana pibo pau kanu se pau khum se no ise kep ta damage ra thokre intia notice ta even manipur yaw ro yaw re damage control mode ni haibani damo kai ofum thambininge tamo dem sokor nen khangi damo ya biningbra adu kamai tasing adu oidoi jala ai mathang da som su pujai ge du ang damage control ni haibani damo sir no sung sai thambigi budo akhoi ne hai wa si asum boy ga su political mileage lo namne ne ta hai bu se masimadi adu budi damo bisa business congress na para su bjm para su to akar di le dor mi damo oi antu makti nate fact ngakte ne koi che chang yor document yor ngakte ne narrative nate facts ne adu da ai haijage ba asam gi model nrc sina manipur da ngakthok pa ngamde hai bu se ai point amani da oja dhanabir na haibi gi bedu da su ai supplement tok jage Ahanbada people whose names appear on 1951 NRC the Yobudo Aduma Yani Haibani. Anichu with the PD say Assam gi voter list under the NRC the Nateko 1971 gi midnight March 24 midnight 1971 the Yobudunga Yani have a voter list Ahan Bene NRC the Anisi Kenavasi not marked to Viuko. The Ahum Subuda Kaidogeda people who came from Bangladesh between 1966 and March 24, 1971 there. Makoi shu kaidogeda, makoi shu ngasagi foreigner regional registration officer. Sina muji declared orba foreigner tribunal sina Indian citizen in Harigati 66 and 71 book. Sangal pose sishu yani haiba. Haiba shi the NRC the yaugdashu. Anisu bada voter list the yaugdashu. Ngasagi tribunal sina declared togadi yani haiba. Sima munglai reko. The quite is hati by coin 1990s, the 60s, the 70s, the Matamotang Toriva for energy issues, the Yam Satina, Assangi models in a Sohan Gaduise, Kainoida, all Indian citizens, including their descendants, who moved to Assam after March 24, 1971. She says that the all Indian citizens, according as Manipur people, Bilgi, Potkado, Adugi against the Neva, Adu Kaido, India citizen do 24 March 1971 say.
सिगी मतुंग चंगप कइदवदबो दे शुड फर्निश प्रूफ ऑफ रेसिडेंस अतोप मद्रास लेबनी बिहार लेबनी बेंगोल लेबनी हाइना चंगपदो अदुसु यानी हाइबनेबो खोइना खालिने एनआरसी ले यौम दमंग यानी यौम बंग यानी अदोम द याम चनबदुसु चुम्मीको अदुबो याम कुमना अमु कुथना येंकांददी इंडियन सिटीजन मणिपुर पीपल बिल नन मणिपुरी पीपल ना डिफाइन तोइबदो अदुगी हाइबो मीसिंग से मणिपुर चंगपद मतम द एनआरसी द रेस्टार्ट ददी करी याव यागे हाइबदा मखोई ममिंग से हाप यानेबा मखोई ना बिहार लेबनी बेंगोल लेबनी हाइदना हाइबा तारगदी यानी हाइबा अदुनदी एनआरसी से इज नॉट एल अल्टरनेटिव टू कैप 16 नत्रगा मणिपुर पीपल बिल के अल्टरनेटिव नत्ते ओइबसु यारोय खुदिफोकी लेइबा क्राइटेरिया सिदैदा मणिपुर का चाननबा सेमदोक सेमदिन अमेंडमेंट दिस एंड दैट मयामम चंगनेबा अदुना ngaki atuga atopa mana ngaki haiba pone na ina thamjaningi se yamna sathina mase manungda hu phumba manba dugumba proposal amaneba honorable cm naga ngasi tawrei se maramdi hana manipur people bill gi matangda singmi ga tammi gi marakta misunderstanding leinaba khonaba mayam leigre nrc su adum मसे फजन चिंगमी तमी पुनः फमिना रोग तहोगदगदी मसे 51 दगी स्वाइन रेस्टार सेमने ये मदुद याउद बंगैदी तांथोकनी ये तांथो ये हाइबन चिंबा इंडिजिनस पीपल की मरक्तसु को मिसअंडरस्टैंडिंग थोगलकांदा ngasi केप ना पुल्ले हाइरिबा नॉर्थ ईस्ट की पीपल नॉर्थ ईस्ट लेइबा चिंगमी तमी अखोय पुनमकसे अमुक थुगाइनबगी मचाक अमसु मसिना ओइनिंगाई लै मसिना हु काम मतमदा चिंगनिंगाई हाइबदी डाउट अमग चिंगनबगी पोचे सिनसु लै हाइबदी 1951 द बेस तोर सेमनी मदुर यौम दबंगी नुय अदु तौनी अदा तौनी ना अदुम संदोर कोसु मोइना संदोर कदुइनी को हाइसे सिना अखोयगी मरकता मान अखोय करी हाइनी मचेत मचेत ताहनबगी तोखाई ताहनबगी अदुम रूम अमसु आई चाउंग लैनेना आई थमजगे अदुगा अकोनबगी अरोयबगी पॉइंट अमता हापजगेबा केप से हुजिक लोइद्रीबको केप लोइदबगी फिल्म जे कैनो मयामना खंगबीदुनी 1955 सिटीजनशिप एक्ट सिगी रूल्स द सेमदोमे रूल्स द सेमदोम बुद अखोय हुजिक तुमिना सुम लैगद्रा अदुगा फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 से फॉरेनर्स अंग पैनि केप सिना सिटीजनशिप सिना सिटीजन कमाय ओइगदगे दुगी पोटनी अदु मा फॉरेनर अमदी हेक्ट चंगागा ओइबे याद्रि फॉरेनर गी ओइना फॉरेनर एक्ट असिना सिटीजनशिप एक्ट की तो हाइबा पोट अमनेबा फॉरेनर ओइदागदी मा चंगपद सि याय यादि हाइबा मयाम लेइबा अदुगी रूल्स सेमदोमे अदुगा अमना पासपोर्ट एंट्री ऑफ इंडिया एक्ट 1920 से हसिना अमुक फॉरेनर ओइगेरा ओइरोइरा के सिटीजनशिप तो यावगेरा यारोइरा सिना पासपोर्ट पाइद्रदी वैलिड ओइबा डॉक्यूमेंट यावद्रदी यारो है पोचे सिसु सेमदोमे रूल्स ता अदुगदी हाइबा पोट सेमदोगा मनंग तासलगा हुजी इंडिया की स्टेट खरद चनबा होग्रेबा सेमदोइबा सिंगसे मैं पैसा लुपा चंगा ककनी चहुम ककनी गन डॉक्यूमेंट से चांग लोई लेरेको हारिबसी हुजी जयपुर रायपुर यूपी चंगईबसी इंडिया की सिटीजन ओइरगानी मणिपुर मोय चंगप यारनेबा लेरिबा पोछि सिगी मयाम से अखोय हुजी कांग्रेस पार्टी ना मसीसु अखोय सीएलपी लीडर नसु थंबिग्रबनी मसीगी पोचिंग से अखोय मखाता ना अखोय कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सिंग तानरगा अदुगा मई लेनबा लीगल एक्सपर्ट सिंग तानरगा कई तोबो यागे तौगनी आइबदु लईंगै जिदा मसी पुनमक्से तुमिन्ना सुमना कंदा ngasa NRC रोम द पुथोरागा सिंगै तुमिन्ना लैगिनबा थमगिनबा अदुगा नाकल अमरोमदगी असम रोम द मणिपुर रोम द होंजलकबा यादरसु बिहार रोम द बेंगोल रोम द होइजलगा यूपी द होइजलगा मणिपुर द थाजलकनबगी अरोनबा एजेंडा लैबरा हाइबसे चिंगदबा ngamदेबा थैंक यू ताऊ तनबे लास्ट राउंड होइदे मतम लोइसलकन ताऊ मरोयन ngसाइगी हाइदी हाइबिर टाइमिंग ककी वाने अदुगा एनआरसी अपडेशन एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन तो बॉयसे मणिपुर गोइना दुम याई कानाबम थोई मसे आसी वेलकम टू हाइबिर नु तामो करिम कांदा हुजिक फाउबिरि से कांग्रेस की तामोरा सु हाइबि हालेसुगा सु हाइबि एनआरसी अपडेशन तरोकपना होय काना काना की पिन पॉइंट नत्रसु 1951 की करिगी थिरकपा डॉक्यूमेंट सिंग करिसिंग खोंगलकपा बेसिस अमकक थिरकांदा स्वाइदा मसी थिरुरदी अमसोमु खाइबुंग तानी नुंगाइनरोय हाइबगी एरिया तुदा तुमिल लेथोपुदुना फदोरिब्रा नतगना खरा खरा खाइबुंग फाउनरसो अनिजी खरा फिल तौरसो असेंगबमदी सेमदोबना फनी का हाइबे एरिया फाउबिनिब्रा अदु करिम कांदा डैमेज कंट्रोल नि नत्ते डैमेज कंट्रोल ओइना फाउबिरसु तामो लेहोबंदी फरनी हाइबे एरिया दुम तक की कमेंट तो कितंग पेंतंग तमते तामो प्लीज तामो आई खंगे तामो हाइदी मेन चुबिच तामो बिदो अदो एरिया अंडरस्टैंडिंग हाइबे लेनरगा एनआरसी से चिंगतम पुन्ना तानौबना फनी हाइबे फनर तौसी हाइबनेबा अदुगुंबा लैनी तौरोइसी हाइबे नत्ते ओके तामो प्लीज तसेंगबुदी हजिकी वाफम जे सर क्वेश्चन गुदिंगी हंगबदो वा ngangamdaida केप सेट निंगसिंगेबा ओके
कहीं नो दा ngasi nganang da lu gidana mi matu ningam tap su yaroi da केप की जब नुंगाई से होजे की पास तो द्रिवा बिल जे मसी एक वाला कांदा तो वो दबा rules वो शेप दो को लो रहे आई इंटेंशन जब वांग बिल लम्मा से याव दबा क्लोजिंग करे सिंग तुती अमुक हाप याई हाइबो हाइने रेमने करिम को आंदा मादो आइसु लोइ सेम सालो शलम बसे ममिंग जो 2019 ना एमएमने सेम तो एदना को मसी लेरगा दी ngасai दु लोइ काना रोइ दी थमजरगे अदुगा होय होजिकी मतंग दुददी चिंग तमगी अमा मगी अखोय नंबर मादगी लाकपा दगी तोंगान तोंगान बा खोगी सिमी तमीगी हानदगी जु से प्रॉब्लम कर कर लैबदो अदुगिदी हदकसु अखोय दिलिबोय म्याम फमिनरगा जु लोइसलिदना को फमिनरगा लोइसनबा याबा पोनी अरुबा नते दी होजिसी मपानदगी लाकपा बांग्लादेश की फ्रेश सु होजिकी अखोय हानगी मैते मुस्लिम जिन हते यानिंगबा नतेदा अदगी हानगी कुकी सिनाउजिन लैजरमजिना मु ब्रह्मागी अनोबु कुकी लाकपसिन से याबा नतेदा कई नोदा हानगी इसिनाउ मुस्लिम जिंगसिजु मोय अनोबु लापसिंगसिना लोइना पैसा पाइदर कोथर मोय मथकता डोमिनेट तौ लेगिबसि मोयजु नुंगाइ पोटेबा अदुगुम्बा मयाम लेइबदुना लेमिनरिबो कांगलुप सिंगसिदि फजना फमिनरगा सेमदोक सेमजिन तौबगिदि यायबको अदुगा लुरिदि ngसागी एनआरसी गी पोतु याम साथीना मरु वय तौबदबु कैप्सिना तौगेना खलगा सुम तौलेरगदि अखोइना हेक तौदोरिबा लोइना बक्सी मयाई समदोरिबनिना तानामुं घंगोइदोरिबनि मयाई समदोरिबनिना हौजिसि मिया मयामगी मियेंगजे एनआरसी अदु अदादो थम्बदि यम दरकार लै केपसिगी अताबी म खंगकांदा एनआरसी गा जुदुम तौबा फैन खलेबा तुगी वानिदा ओके तामो दिलीप कमिंग होबि तामो एनआरसी दो फदि फै अदु केप की अताबीमदि फोंग फोंग साना लैग्रिबि पोनी असय अताबीम थंगदोपनि फनी अदु करिम कांदा होय NRC करी मतंग लाकान 1951 करी खरका चुम चे सांग से खरा चुम अरी बसुम कोंगोला का दोरमिना अतो आइदो दे खो यारोंगुदरा खरदी दुम फाउनी खरा यानिंग बसोनी यानिंग दबसोनी अदु दि पुन्न फमिनरगा म्यूचुअल ग्राउंड दि मथौ तादोरिमने यानिंग ओयना तामो अफबा थबमा थिंदरा थंबसु फरोदोरिन तामो ओवरऑल करी ओपन यम समना हायरगा NRC खंगदे मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन खंगदे मणिपुर पीपल बिल 2018 खंगदे हाइरिबा सिंगसिनने मसिगी केप कदी कम्प्रोमाइज तबु सोय यारो केप की महुत्ता कनागुम्बा अमतना हौजिक एज ऑफ नाउ कनागुम्बा सिनबा यारोयबा अदु अखोजु क्लेम तौदेबा मरमदी NRC तौबिरगे और मणिपुर पीपल बिल से तक्सन मिनरसी हाइरसुबा नो मधु मतम चाना हाइरकदबनी मतम चाद्रगदे मधु एक्सेप्ट तौदेबा कोना अदु होजिकते हरेबर हाइनिंग हाइजनोबा गवर्नमेंटना मधु अखोई पार्टली मधु की सप्लीमेंटरी कनोनी एडवांटेज नि हाइना लौरकांदा मियाम की दंगता कानागदमने खलगा अखोई एक्सेप्ट तौबी वानी तौबी वखलोन से लेबगी वानी अदुगा अदुमक तौबिरगे हाइदना सीबी से तो असे हाइबदि सुंया यारोय कनामदा यारोय सुखंगे खंगदब इमाइ बेम हौ यारोय बबसिदि अदुने याम समना अदुना ngसाइगी हाइबिरिबा रूल्स एमेंडेड तौखिबसिंगदो होजिकि हाइबा कनुसिना होजिक बिल सिना एमेंडमेंट बिल सिबाउदा पास तौद्रिङैदा 2015 गी सेप्टेम्बर 7 दा GSR 685 अदगी क्लोज ई गी मखादा सेमदोखरिबा रूलसिंग अदगी मो हाइरिबदो रूल दे इसा तौरबा रूल दुना इसा तौखरबने ऑलरेडी अदगी 2016 गी 23 December दासु अमुक सेमदो कांदा अदुसु चनबा होग्रेबा अदुदा सही अनी गी हेना पल्लगसु MIC ने तौरिबसे मसे MIC गी मोगी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हाइतारे अदो गेजेट फोंग न चनखरबनिको अदुना गेजेट फोंगिमनेबा अदो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट तौखरबा अदुगा अखोइदना मसिगी नॉलेज से करिमोमदा थम्बिब नतबा स्टेट गवर्नमेंट थम्बिबरा थमदबरा पीपल ददी यौद्रेबा अदु अरगदी मोइना मस अदुनने अखोइना मसि सोइदना मकी पास तौदबा याते हाइबसिदी मोगी तंगाइ फदना बीजेपी गवर्नमेंट ना कन्ने इंसलपो पोसक अमनेबा अदुनने अदुगा याम समना हरबदा NRC खंगदे अदगी पॉपुलेशन कमीशन खंगदे अम खंगदे सिना NRC कनोगी CAB की महु सिलसी हाइबददी कनामतना यारोय अखोजु यारोय अदुगा फॉर द टाइम बिंग हाइबदो मथौनी तबोम थोपदो हाना तौम थोना अखोई कुरेना थमगिबा हाइबदो अदोमदा लेबगी वादनी अदुग मदुना डैमेज कंट्रोल मोड होइना नत्रगना डाइवर्टिंग टेक्निक होइना सिनरसु अमा सिनरसु दुंगारे मदुना कम्प्रोमाइज सुंगतौ तौरोय ओके थैंक यू तामो थैंक यू लाइसे बरोम दा ये टाइमिंग दुमा दुम क्वेश्चन तौरी करिम कांदा डैमेज कंट्रोल अदु करिम कांदा NRC करी करा अपडेट तौरगा थंबा इंप्लीमेंट तौबा याम फै फति हाबदिनते तौबदबु हाइरिबो सिंगसिना फोंग फोंग सांग मांगदा ता लेगिबा केप सिंग अदुगा मणिपुर पीपल बिल दुसुदुम यारबनी हाइबदु प्लस करिम कांदा ngसाइ कमीशन सेमबनी पॉपुलेशन कमीशन सेमबनी हाइबदो स्वाइ से केप सिम बदुम स्वाइ ददुम यान लेदिमना काउथोक पैदो सुंग नमोजुरी अदुगा लमदम सिगी फनबा स्टेट सिगी फनबा ओरदी लुचिंगबा मोइना
taugen kan mada hairam drasu nataga civil society organization taglak drasu adu pangtu puya bi sam dare kanda tamo Dilip aduga tamo Dhanabir aduga tamo Hareshwar Goswami ngasi impact news do lak piba aduga ngasi manung huna sim pung phan bi dan lochala puti kai komno jero ges au mapu am kon thagat chari ngasi ki damak ta impact news gi manung hunam tang solution no butan jai role adu lamdam si tholi ba thok do wa thok kya ge manik so report ke damak impact news mi yang ta dun lebio